Tá na tumadóirí aille is fearr ar domhan ag gcleach go Spórte is Sraith ganda Aill-tumadóireachta Red Bull, agus stád tumadóirí an Fortingéil go dtí na Stát Aontaithe anseo in Inis Mór sa bhreatain is déanaí den comórtas. Is mise tá bhaile an comórtas ó híomh Red Bull na Héilinde, so tá muidir gobar leis an Cholóim i do náisiúnta agus is séasú seach báta anseo, so sé Red Bull cliff diving in Inis Mór an ceathrú báta an seach cíne tar siúil mbliana. Níl lán suíomh fearnacht de tumadóireachta Aill an fud domhan, agus ó híomh tumadóireachta de tasaíonn 27 méadar mhór le an comórtas reachtar, agus tá os cíann 20 méadar go Aill agan seo ball na béist, so ní raibh ach rampa beag 6 méadar a chur ar a bhfearr sin. Tá an links nábha is nádúrtha dá rinne an fearrthúas riamh 10 méadar faoi 8 méadar déag fuirfid, drunalóg fuirfid tá an sin a ball na béist. So nuair is rud go bhacha muinte Red Bull leis sin, níor bhéon cheist mar dúirt siad caihamid do lán. Ach céir de cheapan na tumadóirí faoi Inis Mór. Oh, I love it here. This is my second time here, and the first time I was diving at this location, I just wanted to make sure that we come back with a full event, because you know it is that kind of place, that kind of place that really has all the elements that we look for an event. Agus ar nóí bíonn go leor buntáistí ag imeacht mar seo in Inis Mór. Is ionintach go deor an cloud sprí ag excitement atá le hartateáin picú haine na slóte mór dín take is fud na tíre le bheith linseáin an tumadóireachta Aill. Agus ionintach an Iúil freisne tá se chur an Iúil ar an mappa, ní higann daoine náte cecha mór go an táúirt seo. Tá me siúil na háilteoí me mo leidí nóg agus breanúir seo tá mo chríomh a bhéal breanúir náiríide. In labba le fáil ar Inis Mór, Inis Meán, Inis Siar, so tá go leor buntáistí ó hebh tar is orta de ach níos mó ná sin más mainn tú ar an méid daoine milliún daoine bhí na fearr ar chláiricha Red Bull ar an delafís agus ar líne. Feice siad Inis Mór, pall na béist, feice siad an dúthaigh, ní eice siad díreacha pall na béist, feice siad an rud ar fad mar tá annach chuid réamh obair déanta ag Red Bull, duine siad leis na chláiricha ar fad, so tá siad le molla, tá siad thar cín. I started cliff diving about 10 years ago and the competition about 7 years ago. The danger is definitely worth it. As soon as you do a good dive, you just come into the water and you have such an extreme rush of pure joy. Dive, you're very focused, but on the other hand, you're really, really scared. But the fear is good, it keeps you concentrated. Cé cho contarteach is atá tumadóireachta aille in áireamh. Ní nach chuntúirt mór na bant leis Red Bull cliff diving mar tá an lántaithí ag na tumadóirí seo, tá chuideach go plé le tumadóireacht Aill leos cín chúlíonn déag, so tá cleacht amhacha bed ach ag an am céan na níomhach muide go aon duine gon gná duine seo rial tá na fearr seo an profesisiúnta agus tá lántaithí acu. Céir is brag na tumadóirí aille seo chun tús de chur le tumadóireacht. I kind of loved being an extreme kid all the time. I mean, I was just testing the limits and always playing around on heights when I was growing up. I had a big background in diving, and then when my regular diving career was coming to an end, I heard about cliff diving and fell in love with it immediately. There are moments of sheer terror here, but otherwise you're just having the time of your life. You're with some great people, you're good friends, and you get to compete in the sport that you love, so it's definitely worth it. Well, ní inam miste dearmad ar na ráchna sin go luath, agus is cinnte gur eisprit ionintach bhí an don slua anseo ar Inis Mór.